Stoj rozkročný, pokrčíme kolená a ideme, budem vám to počítať, hej? To znamená, že raz, dva, tri, štyri a ideme. Raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri a pokrik. Uáááá! Hej? Zloži si hodinky. Takže ideme ešte raz. Ešte raz a potom ideme. Poprosím aj bubny. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. No, pokračujeme. Raz, dva, tri, štyri a pokrik. Uáááá! A ideme dvakrát za sebou. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Uáááá! A ešte raz. Raz, dva, tri, štyri. Dva, dva, tri, štyri. Tri, dva, tri, štyri. Uáááá! Sa páči. Tak toto keď predvedete, myslím si, že každý súper odpadne.